Eling, pinaka senjata nyomia COVID-19. Suksema aturan titiang majareng pengantar acara untuk galah sanika paice ring sikian titiang. Sadurang titiang maatur-atur, lugrayang titiang aturang puja pengastawa Om Swastiastu. Sani kusumayang titiang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambahan. Sani kusumayang titiang Bapak Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri 1 Tambahan. Sani kusumayang titiang para tim panureksa pecantokan mapidarte rahinane mangkin, talor semeton peminat pecantokan mapidarte lan sisya sareng sami sani tresna asihin titiang. Puja Santi ayu bagia titiang aturang majeng ring ide sang yang widiwasa. Sangkaning paswecan ide iraga sareng sami kena rahayu yadiaston kawentenan jagate sekadi mangkin. Ide dane sane wangyang titiang. Mau sang indek kawentenan jagate mangkin, akeh sampun sareng sami miar sayang taler ngantenang indek napi punika COVID-19 lan sapunapi pengrabda virus puniki ring sekancan kauripan iraga sareng sami. Ring orti-orti sane kawedar, ring sarana utawi media elektronik lan ring sesuratan utawi media cetak, akeh sampun kaortiang indek makudang-kudang jatme sane keni sungkan meh-mehan mangemasen padam sangkaning virus puniki. Nanging sane banget patut iraga pikayunin, indik laksana napi sane sampun dados pamuus utawi sekadi himbauan saking guru wisesa, indik tata titi iraga ngemargiang kauripan utawi maparilaksana apang nenten keni penyungkan COVID puniki. Yering sekali titiang, sane sampun presiden ngedohang iraga saking virus puniki wantah eling. Nika mawinan ring tepengan galahe punika, titiang jagi maktayang pidarte sane ngangku murde eling, pidake senjata nyomi COVID-19. Para panureksa sane kusumayang titiang lan ide dane sane wangyang titiang. Iraga sarang sami uning, COVID-19 ngansan rahina ngansan ngelimbak. Sani sungkan lares kerawat ring genah-genah karantina taler ngakehang. Riantukan asa punika, guru wisesa utawi pemerintah iraga utamanya ring Bali sampun ngemargiang makudang-kudang tata cara mangda iraga sareng sami ring Bali nenten keni panyukan puniki. Pewara-warah sane katon mangkin ketah lan patut kemargiang inggih punika kebaos 3M. M saneka pertama mencuci tangan utawi ngwajikeun tangan ngangge sabun lan toya sane membah. M sane kaping kalih memakai utawi ngangge masker. M sane kaping 3 menjaga jarak utawi nenten nampek sareng semeton sareng lianan ritatkala iraga bebaosan malinggih lan ritatkala nenten ring genah sane rame. Tata cara punika sampun kasobehang serahina-rahina mangkin mangda iraga sareng sami tetap eling miara kerahayuan dewek. Sakewanten mangkin sareng sami menawi ngantenang utawi ngaksi ring margi. Kari akeh sane nenten nganutin pangeling-eling utawi pewara-wara saking guru wisesa punika. Nika mawinan ring galahe punika titiang kedeh jagi maosang ngiring margiang napi sane dalos pangeling-eling utawi pewara-wara saking guru wisesa punika. Ide dane sane wangyang titiang. Makin makeh sayan nguredang sane nenten nganutin pangeling-eling utawi pewara-wara saking guru wisesa. Makeh sane nenten ngangge masker, makeh sane kanton seneng mapupul-pupul nenten atur jarak, lan makeh sane nenten ngwajikeun tangan usan maambil-ambilan. Nika mawinan ngakehang sane keni panyukan COVID puniki. Yening nenten iraga sane eling, sira jagi mutus penglimbak utawi rantai virus COVID puniki. Yadiaston guru wisesa sampun ngemargiang makudang-kudang tata cara, yening iraga ten eling ring swadharma praragan pastike nenten terlarat sane keni panyukan COVID puniki. Minap mewah macal ngidalang virus puniki. Yening ten
iraga presiden nyomio virus puniki dadi gering sekadi biasane sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih yening sampun ngemargiang utawi eling ring sekancan pangeling-eling saking guru sesa ngiring lanturang eling ring guru swadhyaya Ida Sang Hyang Widiwasa. Nika guru pinih utama duaning ida sane makarya, ida sane nuwenang dan ida sane patut ngelebur jagat. Sekadi sekani kebaos ring kita bawaan kita, ring sergah 10.8. Titiang ambil akidik terjemahannya nih inggih punika, aku adalah sumber segala penciptaan. Segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kirang langkung sekadi punika. Titiang talar ida dane sareng sami pastike srada lan bakti ring ida Sang Hyang Widiwasa. Sami wenten ring jagat wantah ida sane nuwenang. Saking becik lan kaon, iwang kalawang patut wantah ida sane nuwenang. Sangkane ida sane nuwenang, wenten lan ical ring jagat talar ida sane nyepat siku-siku. Nika mawinan iraga sareng sami mangde terus mebakti ring ida Sang Hyang Widiwasa lan sampunang reret-reret mebakti ring ida Sang Hyang Widiwasa. Duaning ida dane sane meraga sangkan paraning dumadi mangde male COVID-19 puniki sida pacang ical ring jagate sami. Inggih asa punika daging pidarta sanes bakta yang titiang ring rahinane mangkin kirang langkung titiang nunas ampura. Puputang titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.